te whei ao ki Te Ao Mārama. Ko tētahi o ngā tino kaikōkiri te petihana reo Māori, ko whakarangatiratia. Tētahi e ai te whakatinana I ōna mahi, wai hoki ngā mahi o tana o petaua katoa, o akururuhi koroheke o ngā tamatoa. Ka hoki anō ngā kaimahi mīra o Kawerau I te whakataunga o ngā tohe utu. This is about going back to work. This is about getting back to normality. So, you know, we'll celebrate that this afternoon. Ka kōrero kia Kawiti Waetford, ara kia Kristoff o te kiriata o Frozen reo Māori. E raurangatira mā tēnā kūtau katoa. He pou hāpai I ngā mana Māori a Manu Paul no Ngāti Awa, Ngāti Manawa, e 83 tau ona tau ka matene. Ko te kaiako o mua nei I noho roa hei mema o te kaunihira Māori o Aotearoa, ko ia tētahi whiriwhiri te whakataunga kreme mō ngā mana hao ika a te Māori, I o te ai te whakataunga silori te tau iwa te kaumarua. I mahi tahi a Paul ki te taha o te hea o mua o te kaunihira kia tākire a Maratima. Ai whai wāhi nui ia ki e tahi atu kreme, pera I te tono Y262 mō ngā mana ahurea, mana hine ngaro o te Māori ki te ao tāne, me te ao kararehe. I whai wāhi nui hoki ia ki roto I te whakatūnga o te kōtiranga tahi o mātātua ki whakatāne. Ai te taurua mano te kaumaiwa ka tohua hei āpiha o te kāhui hiranga o Aotearoa, mō ana mahi nui mō ngai Māori. Ka tangihia te taonga o te mate ki roto I a Ngāti Hokopū I te whare o toroa, te atu ki tōna nehunga hei te mane. Ko tētahi o ngā kai pīkau I te kaupapa I huake ai te petihana reo Māori o hana te hemara I whakanuia I taranaki I tēnei ata, I te whakamānoatanga o te kōweiwei matarahi o tōna kanohi. Ko toru wiki a Mr. G, ara Graham Hoe te e kōwai ana I te kanohi o te hemara ki te pakitara nui nei I ngā motu. He wāhanga tēnei o te kaupapa I am hana, he kaupapa e whakanui ana ngā mahi o te iaia, kia ora tonu ai te reo Māori. Hei tā Hoe te e whakāhua pū nei tōna kōwaiwai I te āhua tonu o tēnei wahine. You know, I think for me I just try to capture the gaze, you know, within the context of this, where the mural is positioned, of her looking and facing the maunga, you know, and so I think her āhua as well, you know, just learning about, you know, calling her a Chihuahua mātātoa, you know, a fearless Chihuahua, you know, koera te āhua o te kuia, ni. So, but yeah, just, I guess, for me, getting those intimate insights about hana too, from the whānau, from the Dora Ramari as well. You know, as an artist, those are honoured, privileged spaces to be in. You know, he kaupapa tino miharo, a tino whakahirahira, you know, he honore nui mōku, ne ki te tautoko tēnei kaupapa, he whakanuia tō tātou kuia, tō tātou mana wahine, a hana. Ko hana rāwhiti mai pi tētahi o ngā rangatahi o enei rā, e hāpai tonu nei te whawhai I ti mataria e rima te kautau kimuri o tira he taonga tuku iho ia I te rōpu o ngā tamatoa. I kōrero āia kia wena harawira I te atanei mo tōna hononga kia hana te hemara. Hei tapa tēnā ingoa ki runa ki a koe. Nā tōku whai ake I whakaingoa I taku kuia. And I te wā, me ona mahi huhua. Yeah. Tēnā, kōrero hia mai, ko rono koe, ko pānui koe, mō āna nunui, mō āna mahi nunui, mō tēnei rōpu mō nā tamatoa. Hea o whakaaro mō tērā mahi a te kuia nei. Kāre he kupu, kāore tētahi e ai te whakatinana I ōna mahi, wai hoki ngā mahi o tana o petaua katoa, o akururuhi koroheke o ngā tamatoa. Wai hoki ko te petihana ai, me e hake I te mea ko te petihana anahe tā rātou mahi, heoi mō te whakarauora I te reo me tā mātou ahurea. Ana I kōrero koe ki te hui mo te whakamaumaharatana, te hui whakamaumaharatana e pāna ki te whakatakotorana o te petihana reo Māori
ki mua tonu i nā mea o pōneke o te parepāremata. Hea o kōrero i taua wā i nanahira ki te marea? Mēnā kua rite i a rātou, i a mātou ngā taiohi haere ake nei. Tuatahi, tuarua, he a wanga mōku ki te tuku i tētahi tanga ki te karauna, ki te whareparemata. I roto i taku hinengaro ka whakaaro, he aha te take i a mātou te whoatu i tēnei taonga. Mā rātou ke e whoatu ki a mātou. Nā te nui o te mamai i te hara, i a rātou e wepu ana i oku tupuna i te reo. Engari, e hara tērā taonga mō te whareparemata, heoi mo te whakatinana me te whakanui i oku tupuna. Ana, he ao hou, he wā hou, ki tō whakaaro, he aha nā mahi nui kai mua i a tātou tonu, ki te whakarau ora i te reo Māori, ki te kōkiri hoki i nā take Māori e pāna ki te reo. He nui ngā take, koina taku raru i nā nahi, nā te mea, he nui ngā take kaupapa Māori huhua, ko ngā Māori wards, ko te Māori Health Authority, ko ngā kura kaupapa, ko te hauora o te tangata, te whakamomori, wai atu rānei he nui ngā kaupapa. Heoi anō, ko taku āki ki ngā Māori, tukuna o tamariki ki te kura Māori, ki ngā kohanga reo Māori, kōrero i te reo Māori ki o tamariki hoki. Ki reira, koina te rongoa. E hana tēnā koe. Hei te mane hoki atu ai ngā kaimahi mīra i Kawerau i porotu i te mahi. Whai muri i tā rātou whakaitanga ki te tāpaitanga o tūhou ki a rātou. Kua rima wiki, tēnei tohe haere ana ki wainga i esiti me ana kaimahi, no te hinga ngā o ngā whiringa kōrero i wainga i te kamupene me te uni ana. Hioi kua tau te puehu i naeni, hei tā te māngai o te uni ana, kai te ora anō te ngākau o ngā kaimahi. Anei a Herewini Waikato. Nā te au katinga i noho pohara ai te hunga nei. E oi, nā te tūkotahi, kua ora anō ai rātou. I'm glad and relieved that they're going back to work. Hei tā Phillips, nā ngā mahi porotu i ngā wiki tata nei, i ngaua ai ngā kaimahi he āhuatanga ka hore anō kia kitea mo te wāroa. Bullying, we got through that. They were kind of old school tactics that were probably seen in the 80s. We were a little bit stunned by it, but as I say, we kept strong. We got a lot of support from the community, got a lot of support from organised labour, but then it was, we'll have to go and fight this lockout. Mā te piki ngā utu e pū mau ai ngā utu, a ngā kaimahi ko tahi rau whā te Te Ao Mārama, kia hāngai ki te tau i ne utu hoko, a ngā tau e toru e haere ake nei. It was a 5% pay rise, 4.5 and 4, with some cash put in as well. So they were very happy with that. That's what kind of result we all were always striving for through this whole negotiations. First increase is probably about $100 a week on average. It depends on what position they're in. Probably $1,500 gross. E rima ngā wiki i noho utu kore ai ngā kaimahi i a rātou mā ngai uni ana me ngā kai whakahaere o esiti e whakawhiti kōrero. About unified purposes, I think that's one thing we can learn, and that unionism still has its place in New Zealand society. This is about going back to work. This is about getting back to normality. So, we'll celebrate that. Hei tā Peter Hockley, kai whakahaere o esiti, nā te whakaitanga ka ahu whakamua no te kamupene. He painga mō rātou katoa, ka timata no ngā kaimahi hei te mane. Herewini Waikato, Te Ao Mārama. Kia whakatātātou mo te wāpoto, kai tua ke tonu, kai te hona mai a Kristoff reo Māori a Kawiti Waetford, ki te kōrero, kia mātou. Tēnā rā tātou katoa.
Ko alatini ara te ingoa Pasifika o Aladdin te whakaari hou o sau e siva, hei whakangahau i te marea. He reke tanga kei tēnei kawenga o alatini, he whakaatu ana i te tirohanga Māori Pasifika hoki. Kei a Michael Cugley tēnei pūrongo. He ao hau tēnei kuahura. Ko alatini te whakaari hou kua whakaputaina mai e tēnei kāhui whakaari e sau e siva, engari he pakurere kē tanga tōna. Alatini is a Pasifika Māori twist on Aladdin. So we've just taken the title and some of the characters from Aladdin and made it our own, and making sure we're telling a story that relates to us and that revolves around love, poverty, success, family. Kua roa nei te ringa tohu nei a Troy tu ua me tana kāhui e whakaari atu ana i ngā kiriata rongonui o Disney. He oi anō, he whakahirahira kē tēnei. This is the first year that we've gone out and done it on our own. We've always collabed with someone. We've always had someone who is, just given us a platform or an umbrella where to work under with certain barriers or certain rules or something like that. So this is the first time we get to take it and own it ourselves and write our own stories. Kua toru tau tēnei kāhui e whakapito ngoi ana ki te whakaarake i tēnei whakaaturanga. I rangona ngā uauatanga tai atu ki te pō whakatūhera. I guess we've lost a lot of key players over the 3 years, which when we first set it out, we had our core cast set, we had our ensemble set, up to 54 in the whole cast. And then because circumstances have changed, we have lost, some can't make it because, their schedules have changed and it's clashing with these dates, and it's happened 3 times. So we always had to get new characters or actors to jump in. As today, we had people who were reading fresh off the book because they've just jumped in yesterday or today. And I guess that's impacted us in slowing the process. But in terms of the work, we've still been working hard. Aha kua ngā herenga mo te mate kōwhiori, kai te hihiko tonu te wairua mo te wero kei mua i te aroaro. I'm feeling excited, eh? I've got an amazing cast, I've got an amazing band, and the production team is awesome. So I think we're quite confident, and I think the only thing we're quite nervous about is the 3 weeks that we have to put this together. And because you can't pay these actors, full-time wage to go, hey, leave your jobs and come here. That's why we're working at this time, at 6 o'clock in the afternoon, because they have to go to work, go to mahi, and then come here. So I was trying to work with people's schedules, and, I just trying to navigate through that system, and hopefully we get enough rehearsals time in so we can show at a really great quality and just make sure that we're ready for opening night. But I think that's the nervous thing. Hopefully we have enough time, but definitely got the talent, we got the story, and we're ready to come open night. We blast those curtains out and open. So yeah. Ka tūhera ai tēnei whakaaturanga hei te 13 o ke topa, kua pau katoa ngā tīkiti o te pō whakamutunga. Nā reira, nā e hiahia ana koutou te haere mai, te tautoko mai i tēnei whakaaturanga, kia tere, kia kamakama, kei mahu e te pahi. Michael Cugley. Te Ao Mārama! Ko Frozen te kiriata hou nā Disney, ko whakamaori hia e mā te wā miria. Whai muri i tangi tū o tarātai whakaputa i ngā kiriata o Moana and the Lion King ki te reo Māori anō hoki. Ko ngā mita o ngai tahu o ngā titu wharetoa o rangitāne me te tairāwhiti karongona i tēnei kiriata reo Māori. Kua riro mā Kawiti Waetford te reo o Kristoff. Kua hono mai ia ki te hōtaka i tēnei wā. Hei, te rangatira, Kawiti tēnā koe. Kia ora te whanaunga peana. Kai te pai, kai te ora, kai te tino miharo atu au i te rongo i tō ingoa, i tō reo waiata anō hoki, ka whakauru atu ki roto i tēnei kiriata. Kai te pehe o whakaaro? Miharo hei kia rangona tā tātou reo ki te ao, urinoa. He tohu anō tēnei o te ora me ki o tō tātou reo, te whakai o te ao ki tō tātou reo. He mea whakaoe, mea whakamiharo ki o tātou tamariki mokopuna, mutunga mai. Ko koe tētahi o ngā mea mutunga kē mai nei o te aria, o te waiti, o te waitā, ki te ao opera. He atu ngā rere kē tanga ki Wainganui i te rā ao me tēnei ao?
Te tū ki te waiata opera, he tū ātinana nei, te muratoni o te ahi, te papatū wai. Ki mua tonu i te aroaro o te iwi hono, tēnei o ngā kaupapa, he kaupapa ko hopu kētia te reo, ka whakaarihia, ka whakaatuhia ki ngā whare pikitia. Nā rea, koe rā pia, te rerekētanga, ki au i tēnei wā tonu, hoi anō, he whea ko hou, te kuhu atu ki te tai kiriata pēnei o Disney. Ko tō reo, Ngāti Hine ake nei, Tai Tokerau ake nei, Ngā Puhi ake nei, he oi anō ko te mita o Kristoff no Ngāti Tūwharetoa. Nō reira, i pēhea te ahua o tō whakawhiti atu i tō ake mita ki tērā mita o Ngāti Tūwharetoa. Pono aku kōrero e hoa, whai nahe anō au i ngā tohutohu tuiri, ngā rangatira, ngā tohunga reo, nā rātou i whakamaori. Ko te tūmanako i ea, hoi anō mā ngā hunga no tūwharetoa pua no gai te kōrero whakamutunga. Tika tāu, he pāpā koe i tō tamāhine nohi nohi, pēhea tana āhua i tō whakamārama atu ki āia, kua whaituranga koe ki roto i te kiriata nei. Noho huna tonu ana tērā e te whanaunga, horoko nau whāki atu ki āia. Wāhine engari, toru nahi anō ana tauna reira. Kia tai mātou ki te whakatairangatanga o te kiriata nei, a te rua te kaumārima. Ka kite, ka rongo hoki ia i a pāpā kei te pikitia nui raka nā reira. Kia kite rāno ia pia, kia rongo rāno ia pia taku reo ka mōhio, ka mārama. Engari ko tana tino kiriata tēnei, a Frozen. He oi no e te rangatira ake nei, te kiriata i tō urungatu ki roto, ko pau te wā kia tāu e kara tēnā koe. Kia ora e wā, kamihi. Tēnā utonu mai taiho ake nei, ko tuini ngā wai me ngoi pe whairangi era, ko tohua ki te whare puoro rongonui, o Aotearoa. E ngā iwi o te motu, nau mai, hoki mai. Ai te tau nei, ka kōkuhutia ngā ingoa o tuini moitu hāngu ngā wai, rāua ko te kumeroa ngoi pe whairangi ki te whare puoro rongonui o Aotearoa. Ai te pōtuku tohu o te Emperor Silver Scrolls, whakamanoa tiai o rāua tohungatanga ki te tito waiata. Kai te hau tonu tō rāua rongo i ngā tōpito katoa o te motu, aha kua roa nei rāua e ngaro ana i te mata o te whenua. Nā i kōrero a Te Ao Mārama ki tētahi o rāua mokopuna, kia ngārimu parata, o tēnei hōnore nui kautaina ki runga i a rāua. Taku pātai tuatahi, kai te miharo rawa ngā iwi o te tai rāwhiti i tēnei tohu. Miharo rawa atu me te koa te ngākau, ko eke ngā kuia nei aha kua roa eke ana i roto i a tātou whakaaro, o tira i ona karangatanga o te ao tā warirangi, o te whānau ārua o Ngāti Porou, o tira ngā iwi o te motu, no reira miharo katoa ana e hari kua katoa ana. Kua au atu te wā no tō rāua matenga i ngā tau ki muri, he oi anō titia tonu tiana a rāua titonga ki te puaroa o te ngākau. Nā te hai pērā ai? Tāku e whakapāi ana nā te māmā me te ngāwari o ngā kupu i roto i a rāua waiata. Ka reha ko rāua waiata hei tohu ake te wā i a rāua. Te wāhi ki a tuini, he kaue ake i i te aroha, i te wā o te pakanga tuarua te ao, ko tāna he tautoko ake i tā āpirana i whakahau ai, he aki i ngā whānau, i ngā taitama, he haere ki te pakanga. Ko te wā kia ngoi, ki tāna i rāmutu kia ngoi, ko tōna no te oro hokohanga mai o ngā kaupapa o te kōhanga reo, o te ātārangi, te puetanga ke mai o ngā kaupapa reo. Nā, e whakanuia nei e tātou i tēnei wiki nei, te 50 tau o te petihana reo Māori. Kōna waiata, ko rāua waiata, i kawea i runga i te ngākau mahaki, i kawea me te aroha, i kawea i runga i te ngāwari, me te māmā o te tuku i te reo. No reira, ki te ei, te tohungatanga ki tēnei mea te tito waiata, ko tūhene atu i te 50 tau, e waiata tonu tiana, o rāua waiata, e warawaro tonu nei roto i a tātou taringa. Tērā kianga, iti te kupu, nui te kōrero. Ko ia kai ara aua, ne? Koina te hāngai, tūmama, karapea kōrero tuatu i tērā. Hea hanga tūmama titonga te tokorua nei, e mau tonu nei ki ngā whatu manawa o naia nei? E whai whakaro me timata rawa ki tana kōka kia tuini.
Tō tātuini waiata ko ngā waiata, etahi o ngā waiata ko ngā wā o te pakanga. Nā, ko aro haina mai, he mea tiki mai e te 28 hei waiata kawe ake i a rātou. No roto mai i ngā uri whakaheke o te 28 kai te kitea, kai te rangona tonu tia e rā waiata. E te hoko whitu atu kia kahala, ka tira te hinga ki rarora, e rā momo waiata nā. Ka mutu, e mahana tonu ana e rā i roto i a tātou whakaro, i runga i te āhuatanga ko kia tā Bomb Gillies, te mōrehu o te 28. Ka reha ko tā wahanga ki a ngoi, ko ona waiata pue ake i te āhuatanga o tātou pakanga, o tātou whawhai kia mana te reo. Ko ana kōrero, ko ana tohu i roto i ana waiata, kia mau ki tō Māoritanga, a rāua waiata kia mau ki tō Māoritanga, kia mau hoki ki te reo. Anā, ki te ake nei ngā hua, e tipu mai ana, e horapa ana i mato te whenua, puta noa ki te ao. Kāre ka eke ki runga ki te rā kōrero ona, i a ngoi, whiua ki te ao, whiua ki te rangi, whiua ki ngā iwi kato. Kai te pēhea te āhua o ngā kaitito o enei wāne? Ngā mea pai kia, i whai rā i a rātou te tauira pōtike te whakakaupapa e ngā kuia nei. Ka kite koe i roto i ngā whakataetae kapahaka, etahi o ngā hai o enei rā, ko tērā o pāpa i a Rikirangi Gauge, i whai haere i te tauira a e rā kuia. He kōrero kai roto, he whakapapa kai roto, he wero kai roto. Kaoreha, te reanga o roroiho, tāko roroiho, ka kite o rāu āhuatanga tō rātou i roto i ngā waiata a Rob Ruha. Te whakaniko i tēnei mea te kupu, kia māmā ki te taringa, hoi ka apiti hi atu, he rangi ā tāhua, hei kaue ake i a koe ki wahi ke atu. Tēnā koe ngā rimu, ngā mihi. Tēnā koe tūmamau, tēnā tātou katoa. I tēnei wā, kia tiro whakarunga tātou kia rangi e tū nei, me ngā tohu a tāwhiri mātea. Kai taia e kā puapuana i etahi wāhi me te ua ka heke. Ki roto rua he rangi paki, he hauhunga i te ata. Ki tūranga nui a kiwa he tū a ua ka heke i mua i te ao ngamai o te rā. Ki te whakanui a tara ka paki i te ata, he hauhunga ki tua whenua. O tautahi he rangi mokapuna, he hauhu i te ata. Ai whakakapi ki wai hopai, he tū a ua i te ata, ka paki a i te rā. A kāti koina tā te ao e pupuru nei, tēnā toro atu ki te whārangi ipurangi, te taupanga rānei a Te Ao Māori News mo te roa ngātu, wa mātou kōrero. Ai whakanui te urunga o tuini ngā wairaua ko ngoi pēwhairangi ki te whare puoro rongonui o Aotearoa, anei te waiata aro haina mai, i titoa e tuini ngā wai mo te hoko whitu atu, e waru te kaumarua tau ki muri. Tēnei te ke te kōrero a tūroa, te one tua pai tahi ka tau ki raro nei e Māori ora.